ya Nyakazoba abebembezi n'abikiriza bo bureberezo bwa South Ankole ahabwe kanisa ya Uganda Bajaguza Emyaka 14 eyibamazire okwiho bureberezo ubu butandikwaho ku rwo bwahugwaho aha bureberezo bwa West Ankole hamwe no bwa Ankole. Service yo mutano yabaha kanisa ya St Matthew's Cathedral Chamate umurintungamo yebembigwe Right Reverend Bishop Nathan Ahimbisibwe oriyo muri Ahabwo bureberezo bwa South Ankole Diocese kandi umujenyi mukuru yaba Right Reverend Bishop Alfred Muhozi oriyo muri Ahabwo bureberezo bwa North Ankole kandi ogu yasima abantu ahabwo gukora namani okutungura diocese yabo amwe nahabwo kutera karuru ko businje. Akihanga n'urukorana je ahari kwihanga n'urukosi mwero koshaka mwero kutamuka mukirwatra imyaka kandi ishitira ya Nazareti hapo tasitostera Ariko rubazogwe Bishop Nathan Ahimbisibwe yagamba ko diocese je kozire ibintu byinji byentunguka okwiha bagitongozaho. Ahimbisibwe nahanga asiwe goga katanga yamarisa ashaka mshana ati yamarisa mshana nataka mshana marisa yamarisa ashaka na mugabo Omumukorogu ababuriza bari kwingana kinana nomwe abahereza Emyaka 5 bari kwereza batemesi bwidara bari kujeko rukobo rusya kusiba aruchochi yagona ebigombo bwawe ukabo ukasiba kweka abiba baba abazana baba utaho mu bwawe ubwarashire ubukushirama aho narebo Gerard Karuhanga osingire ntebe yo mugishenjera habwa municipality ya Ntungamo no mucyara Miriam Mugisha Kagiga uri RDC habwa district ya Ntungamo nabo babaho mu service G rero bari baje bakwaye we bishop babaje yenda ngombe basha chure na baje kwa mcha information ni bashaka Ntungamo mweke abisho ka president usebe no tese protecting against aba bagaruka basharakeki ngakamanyiso ko kore ko kushemererwa okwatanisa no gukorera hamwe okugumiza mu kutungura diocese yabo. Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television omuri Ntungamo.